Atongoria mwanya kaunti ya Meru ni maũrĩtio kũguna akari na matigie kuiguna mari mungwa. One kuringana musiasa na mubiashara Timothy Kithinji na kinyagia kugwatwa mbaru ni ure wari MCA Martin More kiongozi na kinyagia Franklin Karuti Nguruki ni marombete bunge ya Senate kwa reri ya kuingirwa kwa Governor Kawira Mwangaza mate kuendera rutere nwaru riko John Dega na riboti inu. Atongeria kaunti Meru bombete kuigwa bakirombo tigiri ba wikira mo batuma mwinge mbere banto mbako bakithina mbere na kuibendera babongwa na miji yao arinde to kuringana na Timothy Kithinji uri mu biashara na mu siasa aga kaunti Meru. Kaunti Meru thai na manto ja impeachment na kira ikurirwa atukwira leaders betu bekire plight ya Meru imbere na ituko hope impeachment tutukurega ni constitutional mandate ye assembly lakini tuli atiri igita riu rionthe bakara batomba kuiganwa kethea batomba kuiganwa then dai atwite njirengi kethea i president and so vuto choke election kwena nana baba inginya batu no twite nyanga bana ukai nambi twite turungame to wini anto baraba isuba na tukuga kintu kira ki muhimu ikuita unto bora bugatethia raia ukeja kwithirwa Governor ore impeach the thai atekugwirio atukuria thina imbi bataiganwa mwanke gita riu thaiji manto jetu jonde aja kwami no to marumbano ya ri impeachment uti budget wa approve utembi Meru ke gucoka nyuma every day na very short time gucoka Meru umenye budget yethira mweri jo akinya jo tandatu kwiri marumbano ja umbecha budget dire onde buraige 14 billion ke gacoka kairi na national treasury ne otero kana nkero yo kairi ko bara bakuruzi bau ne Ameru na nkwira Ameru kairi kura timantu na enemiti nambi kura ni expertise uri muntu uri okuringira kura tirazime oringire muchore oku ringira muntu uri wije ai na akiri ekugwatira itukurigara mono na atia Governor wetu aremerwa aremi kabisa kugwatithania MCA bana nambi imbi na thina kiuria kiu kitirombo chokeka atukuga twiringe election tutagenya ume na tactics cha ntu gukara tumenya niki into fulani bitikombo karika Yari no Kithinji ni ombete kuigwa ikiwata mbaru ura wa MC wa Nyakiwesi no Martin More kiongozi amana mwandiki kireke makana opea kaunti Meru Franklin Karuti na raba kireke athoni kimo bombete kuigwa bakiromba kinya bunge Senate kagita kaumba kuigwa ikithikire muswanda wa kuruta Governor kaunti Meru Kawira Mwangaza gitini netigire tikomba kuigwa ikiendero no tere ruriku indi ni ombe kuigwa ikithikiria kirero kia Meru mantu a siasa otoka aregwa nyama na nkwira mutano cia kiongozi Ameru iba kwenda gwitirwa ngugi Ameru iba kwenda roje iba kwenda barabara iba kwenda cibitari cithondekwa indi nande woria mantu jau jonthe gwa karatia. I want to tell the Senator of Kenya today and to Senate Meru ekuthangika for some time. It is the high time you give us a solution for Meru, and I'm saying that without mincing my words. But we will occupy that Senate. But to the end of the Meru, Napothikere na Meru. Towe nando. Kwa huu utekuremera itene vi wa ewa miaka 10 tembea enda jute sawa na wa ewa miaka 5 waremwa kuritira antu ngwe bora kwagirite hata wewe tunapiga teke tunakwambia songa kando tuwekeronge kwamba kuritira antu ngwe bubweya isasa gate sasa antu beto lakini Murungu no munene Mheshimiwa wenu Kithinji na aretere wonka nkomea nande bukanyira muringire irwe nawe murume angwire ibwa yo rathithirie wo rathithirie bubweya Biblia rwa tuthitharie ni antu bonthe mantu ya mende nkoroki baba muru yetu twabathithirie bubweya nkoroki kinya uretero garia mami enu antore enu te makosa Biblia royorerie nande gatukindane no na aratwe we atetha isasa wa Reporter Ndeto cha Weru TV Mbeta wa John Ndhiga.